Smiletov Show. Što o našoj temi misli Charlie? Slušaš Charliev Stand Down Show. Pričamo o divljacima na cesti. To je čudo što sve možeš sresti na cesti. Od onih kojima je žmigavac upaljen od 87. do onih koji pale žmigavac nakon što skrenu. Da me upozore gdje su već skrenuli. Da znam. No jedna od većih opasnosti na našim cestama, hvala Bogu, ima oznaku. Pa ih je lako primijetiti. Odmah skužiš. Imaju posebne registracije. KR. Naravno, čast iznimkama, ali ja sam naučio, brate, ako vidim KR regu, odmakni se polako i budi na oprezu. Obično to ide uz nabrijanog Golfa dvojku. Dizel, na ložu. Kad te pretiče u nižoj, oblak crnog dima iza njega. Šajba mi crna, ne moš to oprat. Inače imam bijeli auto, dođem na posao s crnim. Kaj si kupio novi auto? Ne, KR me preticao. No nije to bitno, treba se znat snać. Cijene benzina su pretjerane, što je. Bitno je da sam par puta jedva izvuko živu glavu i svaki put KR registracija. Ili mi ide u škarice iz suprotnog smjera, što je loše, jer vidiš KR prekasno pa se ne stigneš pripremiti. Evo, pazi, vozim i jedan KR mi izleti ispred mene iz sporedne. Nije ni gledao lijevo, gleda desno i skreće desno. Kao da opasnost dolazi s desne, budalo! I jedva zakočim. Ne znam zašto je tako. Mislim si, sigurno tamo negdje oko Krapine bila neka akcija za vozačku. Kupi deterđent i dobivaš vozačku gratis. Valjda dijele vozačke tamo, nemam pojma. Trebali bi imati posebno prometno izvješće. KR je primijećen na Vodnikovoj, vozači se pozivaju na oprez. Najgore mi je kad idem u Krapinu. Čovječe, tamo su svi KR. Osjećam se ko američki vojnik u Afganistanu. Samo čekam ko će se zaletit u mene i raznijeti me. Ko bijelac u Harlemu, užas. Znaš koja je najgora kombinacija? Zamisli, sin od tajkuna u KR autu. Užas. Takve treba odmah preventivno zatvoriti. Znaš da će nekaj biti. Dakle, današnja tema, kako zaustaviti divljake na cesti. Kako? Kada se svi povampirimo kada uđemo u auto. Inače smo pristojni, a u auto psujemo ko kočijaši. Dakle, ajmo se primiriti. I polako, smireno, pristojno, poštuj propise, stići ćeš kad tad. Osim ak ne naletiš na tajkunovog sina u KR autu, onda nema pomoći. Toliko od mene.